Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu alaikum rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Какла тумаре авудне дакика факти. Кама гавеки интересно темата споделинавто менцар, а одвајтало соске амен морате манга ехли бейте. Соске о пейкамбери вакерга пало о лескоро мериба те следина о Корани азимушани тај лескере ехли бейте. Со одборка баро важност келела и улога ехли бейтескири кашико Аллах джелешаниху хем кашико лескоро мангло Ресули саллаллаху алейхи ва салем ва аля алихи. Тема која со буд важно те джанел о уммети е Мухаммед ескоро саллаллаху алейхи ва салем. Ту мопрал хем ту мипен која со пакеја ко Аллах джелешаниху сијан ко Ислам ки нај мангли хем најценими вера кашико Аллах джелешаниху ту кога со мангеа хем слединеа е Ресуле дужно сијан те шуне о ленгере о заповедија, односно те шуне о ленгере наредбија. А јектари наредба кога со о Аллах вакерга аменге вакерга те манга буд е Ресулескере фамилија. А о пекамбери о манги па кашилескере фамилијате колескоро ехли бейти па дури нареддинѓа пало мериба лескоро те следина са со вакергјум о Курани та о лескоро чисто ехли бейти. Да би те докажина каја идеологија хем те докажина амари обврска кашико Аллах джелешанеху кашико пекамбери мекал ѓумту менге дисаве аетија кола сојтале посветиме кола сојтале але е ехли бейтеске односно е пекамберескере ехли бейтеске. Баши о љубав те манга ехли бейте наредбајтаро Аллах аменге хем одовајтало забележимо ко аети тари сура Еш-Шуара бишутрито аети. Еш-Шуара араклувала саранду дујто сура ко Курани хем обишутрито аети вакерела кова со о Аллах вакерела о Аллах нарединала е пекамберескете вакерел народава тумендар ништо ниса ви награда само родава јек буд баро љубав каши миро ехлил бейти. Те каме ехлил бейте, те манге ехлил бейте, на само те моја те вакере дека да ме мангава ехлил бейте, него вајлани од ова те докажи некото живото, те докажи неки ти практика дека чачету мангеа е пекамберескере ехли бейте, хемо о наследство е ехли бейте скоро. Сар ту ка докажине дека ту мангеа ехлил бейте, хем дека ту слединеа ехли бейте, ке да ту нике да зијарети на керјан о ленгере кабира, ке да ту оматеми на икереа, ке да ту нике да тужно, нике да асвина пераѓан е кербелеаке, односно и трагедија со муле ефтавар де шудуј дженеки кербелеја, а нормално последно со муло о масакр со керге имам Хусејнеске алейхи селам. Сар ту ми пене мопрал вакереа моја дека мангеа ехлил бейте, поред од ова со Аллах нарединала туке мо Ресули, а ту никеда на андињан ехли бейте, никеда салавати оленге на анган, ни пале посетињантут баши оленгоро шехитлуко со ола сар шехитија геле, олајтале од ола кола со о Аллах чистињален, олајтале од ола кола сојтале најчиста махсумија мануша ки дуњаја. Сар шајте потврдина кава со вакере Азаб сура 3 аети. O Allah çistinga ehli beyte peygamber.
А кod ova ehli beiti, kod ova leskoro pokrivači, ki odea leskiri džuva o pejgamberi uçarja samo štaren hemov yek panç. O İmam Aliya aleyhisselam i Fatima az-Zahra selamullahi aleyha, o İmam Hasani aleyhisselam to İmam Hüseyini aleyhisselam. Ola sine uçarde ko pokrivači je pejgambereskoro ili džuva. Olaj tale odla manuša kola so itale čistome. Aetija kola so vakerena amenge, kola so denamen potik, te sledina e pejgambereskere familija, a jektaro od ova aeti talo ošelo e Allaheskoro kola so ko aeti isto akegar andinela pes amenge hem adavaitalo ki sura Ali Imran shelu trito aeti. Keda alo akava aeti o Resuli vakerja o shelo italo o Allah Đelešanu o Kur'ani taj miro ahlul beiti. Mire prelalen o žrtvanost e Hazreti Alijaskoro ta ehli beiteskoro i te kako vaker doitalo ko Kur'ani. Ama men na nekoj način ne girinea od ova čačipe. Namangajate prifatina od čačipe, od vas o Allah štitinja hem vakerja ehli bejteskere bari paske. Ajeti baši suavala baši o velijatluko e Hazreti Alijaskoro, odnosno zaštitniko e verakoro, vakerala ki El Maida sura pindu panšto ajeti. Kova so ate o Hazreti Alija ko po namazi ko ruću dela pi angrusti sar sadaka dole čorere manušeske so aloki džamija. Džaja ponadari te dokažina ajetencar o baripe hlibejteskoro. Ajetul teblih mevla. Tu meni je poznato ko Hadir Huma. Kova so Resuli vazdinjaje pejgambereskoro vasem kerjale mevla. Paloleskoro meribe, mukla mevla vodiči to volo Hazreti Alija alejhiselam. Od ovaj talo potvrdimo ki sura El Maida šovardešu eftato aeti kotan Hadir Huma. Ola gele sarine šehitija. Nane imami, nane členi taro ehlil bejti kova so mulo tari prirodna smrt. Olen mudar gelen, olen obesin gelen, olen ko zatvojra mudar gelen. A daleske da o aeti zaštitingalen sa šehitija kova so potvrdinevalen ki sura El Bekara šelu pindu štarto hem ki sura Ali Imran taro šelu šovardešo einato džiko šelu eftavardešto aeti. O šehitija na nemule ama meno dova naštiđanaja. Osim o imamu Mehdi, o dešudite imamu Mehdi, kova so našadilo ke Allaheske ko rahmeti, kova so adžikireo leskro iranibe, a okola javera resto člejna taro ehli bejti, hemo leskro potomstvo o imamija sarine gele šehitija. O žrtvanost e Hazreti Alijaskoro sine bud baro, o kami pekarši ko pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, Hazreti Alijaskoro si bud baro. Pa odoleske da sine naredimo ofte pašlol ki postela leske ke da o pejgamberi kerja hijra tari Meka ki Medina. Od ova šajte potvrdi nalpes ki sura El Bakara dušolu eftato aeti ki El Azab bišu trito aeti baš je leskoro žrtvenost, hem baš je leskoro džihadi, hem jedino ovo pravo od ova manuš kova uspenja te peravel i tvrđana ovu dar ko hajber, hem te kuven andre e jaudijenge, hem te dobinen od ova džihadi, od ova bitka, zahvaljujući e Hazreti Alijaske, a od ova isto potvrdi moj talo, komu bare ko aetija, ko El Tavba, dešu štarto aeti, ko El Hašr, dujto aeti,
ко Ахзаб бишу 3 ајети. Ајети кога со Аллах вакерла те покориненту мене Аллахеске посланикоске. Хем од гласот менге предпоставиме, а од лај предпоставиме тало Ахли бейти шајта ракен ке ниса пинду ејнато ајети. Ака вас потврдинавалеме, ака вас вакеравалеме и си доказ. Пашо имаматија со авена таро Ахли бейсте скоро силсили, таро пейкамбере скоро раб и си амен доказ ко Кур'ани башо ленгоро постоине. Хем башо ленгоро авипе од вашајта ракен ке ел касас паншто ајети, ко ел енбија шелу паншто ајети, ки ес сажда бишу штарто ајети, ке ниса шовардешу ејнато ајети. Одолеске прајлален те следине Ахли бейте hem lengere imamen talo amenge farzi taro Allah Celle Şanehu hem te siklova olendar o çaçuno o İslam. Ola sine iskrena hem ola sine o cande ola sine olende o candipe kova so preku o Resuli nagradingalen emoha Allah. Ola canina sine o batini. Ola canina sine hem o zairsko ilimi. Pa odoleske da baši olengoro iskrenost, hem baši olengoro o džandipe i sjamen potvrda ko aetija ki et tolba šelu dešejnato, ki el enbija bišeftato, hem sar uputivačija everakere, hem sar uputivači everakoro, talo o Hazreti Alija o Resuli vakerja, a od vašajte raken, ki sura Ar-Rad eftato aeti. Hatari lengoro, hatari bašo kami pehli pejteskoro. So o Allah naredingaja demeske aleyhi selam te andinel o lengere anava o Allah o prostinga o günay Hazreti Ademeskoro. Taj ulo safi. Kote šajte araka akava dokaz šajte arakale ki sura El-Bekara triandu eftato aeti. Mire sajdime prajnalen. O baripe ehli bejteskoro, o baripe e imametengoroj, talo bud baro en bud dokažimo ko Kurani. Ama nažalost, amare prajla, navakerenale od ova ko džamije, navakerenale od ova ko međidija, garavena akava čačipe, i madam amenge italo od ova baro amaneti taro Resuli, hem farzi taro Allah Đelešanu te manga, hem te sledina e pekambere, taj pekambereskere Ahlul Bejte. O Allah italo zadovoljno, ki Maida sura 3 aeti, tek keda o Resuli, ki hadir huma, kergale Mevla Hazreti Alija. E tëgani palilo Kurani, hem tëgani alo o posledno aeti kova sova kerga, o Allah Đelešanu e Resuleske, ja Resulullah, akanasium zadovoljno, so tumari vera uli kompletno, so tumari vera uli o Islam. Diklenli keda o Allah sine zadovoljno, o Allah sine zadovoljno, od kako Resuli kergale e Hazreti Alija palaleste tovol od ova vodiči e muslimanengoro, odnosno tovol i Mevla ko Islami. Mire prelalen, akana samo kergjum taro aetija lafi. A tu men šaj slobodno te kontrolirinen o tefsira. Sosti akala tefsira itale hem ko sunije, hem ko šije i silen isto tumačenje. Međutim, tu menge samo informacije kote itale o aetija važna ko Kurani, a tu men šunen pišinen o aetija roden ko tefsira hem karaken o značaj akava mesova kerava tu menge baš o iskrenost, o zadovoljstvo, o baripe, o kamipe, o te sledina Ehli Bejte. O doleske baš i tešparinav tumaro vreme. Tešparinav tumaro vreme, ko kratko vakerjum tu menge akava puti samo o aetija so itale buz značajna. Ako Kurani o alimija, o tefsirđije vakerena, deka ale
побутаро тришел аетија ехли бейтеске тај еймаменге. А ја верпути, ка керафтуменге дерси, ко хадисија пекамбереске, ко зомо пекамбери, ко пире хадисија, вакерја, башо, пиро ехли бейти, хем башо о имамија. Овен састесо шунгенма, хеме мистинава дека, колтуменге задоволство, хем синетуменге задоволство те шунена кава, хем дикен практизиринен окамипе, кашико ехли бейти, товол искрено, те манген ехли бейти агярса со вакерло Курани, хем о Ресули. Слединен, хем пенджарен, джанен о сунетие пекамберескоро, о хадисија е пекамбереске, та о тефсирие Куранескоро, најшукар ола джангеле, хем најшукар о лендар кашунен, о чачипетаро хадисија, о чачипетаро сунетие пекамберескоро, хем о чачипе о тефсири е Куранескоро. Ове са стесо шунгенман, ассаламу алейкум, рахметуллахи таала ве берекате.